I lepo želim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas imamo video o tome šta bi se desilo da je Sasuke dobio veštačku ruku. Tako da neću puno da dužim, hajde da krenemo na ovaj video. Ako želite da znate zašto Sasuke nije dobio veštačku ruku, bit će vam dole u komentarima i bit će pinovan taj komentar sa linkom videa odnosno to je moj video gdje sam rekao zašto nije dobio veštačku ruku, tako da pogledajte prvo taj video pa se vratite na ovaj. Kao prvo, moram da vam kažem jednu stvar. Jedan od načina da se dobije Rinnegan jeste da se spoji Indrin i Ashurin DNK. Kao što znamo, Sasuke je reinkarnacija Indre, a Hashirama je reinkarnacija Ashure. A pošto je Sasuke trebao da dobije veštačku ruku, koja je napravljena od Hashiraminih ćelija, prva stvar koja bi se desila jeste da bi Sasuke dobio Rinnegan u drugom oku. Hashirama je posjedovao drveni stil i za sada je jedina osoba koja je prirodno dobila drveni stil. Orochimaru je uradio eksperiment sa 60 dece, ubacivajući im Hashiramine ćelije u telo. Samo jedno dete je preživelo, a to dete je Yamato. Tako da bi Sasuke vjerovatno dobio drveni stil. Druga ruka bi mu pomogla i on bi bio mnogo bolji u borbi sa mačem i drastično bi mu se poboljšala borba taijitsuom. I to je bilo to što tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Posjetite kanal Aditama, čiji će vam link biti u opisu kanala. Da, bit će vam u opisu ovog videa, tako da obavezno posjetite taj kanal. Recite mi šta vi mislite o ovoj temi, ako vam se svidao video, ostavite like i subscribe i šarite ovaj video i do sljedećeg videa pozdravljam vas Balkanski Učiha.